Migao masomo Ezekiel Machogu olimo moko kuom sikunde mar nono chal margi motelo ne osikunde juma manyien. Moko kuom jodak ma Kaptembwa e kaunti ma Nakuru odar kaluwore kod okak madonjo moseneno e utegi. Komishna ma Nyanza Florence Moroa ogolo siem ne josiasa e wi tiyo marach gi bunde. Arwakini machiegni weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Piny owacho chano mar manyo yore mag chiwo puonj ne jopuonjre manie atamalo 5 mag sikunde ma Pio Ulanche nomuomo to chalgi pod rach nyaka sani. Maerino yangi kod jatend migao masomo Ezekiel Machogu ma okoni jopuonjregi ibiro chwali e sikunde mamoko kata ibiro puonjgi e yor mbui. Bende migao no chano machwalo somo mar mar 2 nyime gi jumbe 2 ahinya to ne jopuonjre ma jo klas 12. Machogu ne lose kinde manotimo limbe skunde ma Nairobi motelo ne epo ma tarik 13 dweni. We have done an assessment on each and every school. As I said, as I'm here, my regional directors of education and all the senior officers from the Ministry of Education, plus the county directors of education countrywide in our 47 counties are out in the field. The purpose of them being out in the field is to come up with a report specifically indicating the schools which are badly affected. In actual fact, we are getting those reports on a daily basis. And as I said there before, is that by the reports we had yesterday, the specific schools which are badly affected, such that they cannot be able to open, is about 2%, because we have the specific names of those schools, and those are the schools that we are trying to come up with ways and means on how we can be able to extend running to the particular students and the pupils who are affected. Otherwise, about 98% of our schools are good for opening on Monday. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Nandi ogolo paro mopogore opogore e wi lendo mar yawo sikul ma pacho ka juma manyien chieng' wuok tich, ka moko kuom giwacho ni ne ok gigen ni inyalo chiw lendo makamano aruya bang' chwalo yepo ma yawo sikundego kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe pacho ka. Gidwaro ni mondo mi piny owacho chiw thuolo malach mar neno ni koth odok chien, ka moko bende wacho ni gisetiyo gi omenda mag somo e yore mamoko. Saizi hatujaambiwa kwamba mafuriko imepungua, na kidogo tunasikia tena shule zimefunguliwa. So tungeongelea tu kwamba wakati inaendelea tuambiwe kwamba mafuriko imepungua, ndipo sasa tuseme kwamba shule zinafunguliwa. Sile pesa ambayo tulikuwa tumetengea school fees sasa tumetumia kwa shamba, tumewekelea mbolea CN na tumetumia kwa matumishi mengine. Kwa maoni yangu ningeonelea kuwa hata serikali isukume hata ikue hata tupatue kitu kimbili mpaka tarehe 20 ama tarehe 27. Katika mashule zingine utapata kwamba upepo imebeba choo na imeporomoka. Sasa tunaomba president bado asongeshe ili tukue tayari kwa mashule, sababu tulikuwa tumejiandaa, lakini pesa yote ambayo tulikuwa nazo tumetumia hata kwa chakula, kwa vitu kama mbolea na mbegu. Hadi wakati huu hatuna chochote. Kuna madaraja ndogo ndogo ambayo watoto walikuwa na cross wakienda mashule, zilibebwa na maji, na mpaka wakati huu haijatengenezwa. Kwa hivyo nilikuwa naomba president wetu atuongeze masiku kidogo, kwa sababu tutachua macho ya shule itatengenezwa, madarasa itatengenezwa,
na wazazi sisi vile tuliambiwa shule itafunguliwa wakati wote tutaweza pewa muda. Jopuonjre mojote skunde 20 mayudore gwenge Masai Mosoi, Baringo North, mane somgi ong'adore nus tok jonyuol magiringo e kinde monj mane jomaundu otimo e gwengego. Koro luor na rita margi nyalo rochore koyaw sikunde wuok tich ma juma manyien e tam mar 2. Jodak makono koro wacho na rita margi kod mag nyithindgi ok ni kama ber kata matin moloyo kaka nobede tam mokwongo. Riwruok mar Kenya Red Cross Society ten county ma Baringo bende ochako chenro maneno ni familia 3,200 go manodar kawuok e miechgi tok kane jomaundu nego ji 17 e gwengego odok e miechgi kapok oyaw sikul chieng' wuok tich. Jagoro maduong' mar riwruok mar Red Cross Idris Ahmed manolimo kuonde jotgo mar nono chal margi owacho ni gibiro timo maginyalo mar konyo ogandago. Hiyo kama serikali tunakataa, mimi kibinafsi nimekataa kwa sababu watu yale wamepitia ni mingi. Wananchi wapewe counseling na psychosocial support mpaka kuonesha kwamba wakiishi pale hakuna mkora ambaye atakuja tena, na kusema kwamba suluhu ya kudumu ni kuhakikisha kwamba wale watu wako na masilaha ama silaha aina mbalimbali walazimishwe kuzipeana kwa serikali. At the national level, every situation is being assessed in the context in which it appears. So there are areas where the displacement of population is within schools. If by Monday reaches, the National Disaster Operation Committee working to provide an alternative mechanism of hosting the internally displaced population. At the end of the day, the mechanism of movement is not that people will be moved out of the schools and will not be given alternative places if their homes are still underwater. I want to assure the people of this area and even the general populace of the Republic of Kenya that we are set, we are ready, and we have been providing security, and we will continue to do that. Familia maheo 50 gwenge ma Kaptembwa mantiere Nakuru East odar bang' ute magisebedo ka gidakie bedo kod okake ute moko kapi bende oseyuero kaluwore kod oula mapek mikelo gi koth mapek manyochwe e gwenge gotieno mokalo. Jodak mamoko osechako dar kaluwore gi luoro e kinde ma jopuonjre igeno ni biro dok e skul chieng' wuok tich kaluwore gi lendo manyogol gi jatend piny Kenya William Ruto. Moko kuom fireji makelo pi e utegi bende nobarore kendo pi muomo e kinde ma koth mapekno medo mana chwe e thoth gwenge ma pacho ka. Drainage inatokea Kiamunyi, inakuja inapitia Olive, inakuja inapitia Varedi, inakuja ilikuwa inapita huko ikadivertiwa ikapita hapo. So hiyo maji ilitokea juu, kisha hii mtaro hakufikisha kwa mtoni. Ndio alikuwa anafaa afikishe kwa huko mtoni Ndarugu ndio iache kusimama. Kuanzia jana nimetoka job. Kufika njiani watu napata simu wanatuambia mambo imeharibika huku, manyumba zimeanguka. Yenyewe kufika hapa hata mstuko tu, tumelala nje. Ukijaribu kuona tangu jana tulifaa hivi mpaka saa hii. Mvua ilianza kunyesha saa 7 ikaisha saa 10. Saa 10 ndio nyumba zetu zilianza kubomoka. Sasa tukaenda cha chingine hapo tukalala. Sasa ndio tumekuja asubuhi tumeanza kuhama na tu penye tunahamia. Jana maji ilitupata ikabomoa manyumba. Sasa tunahama na sisi nahamia wapi? Yenye tunaomba tu serikali mtusaidie penye tunaweza enda tukae kidogo ndio tuone tutasaidika kidogo. Jogo moseyudo midhiero kaluwore kod pi oula e kar dak mashimo la Tewa e boma ma Nairobi ng'ur ewi kaka itimo muko mar udi mane oyangi kaka mano mar Gingaoche. Jodak wacho ni nitiere moko kuom udi mantiere Gingaoche mowe oko e chenro mar muko madhi nyimeno. Giyango ni mibadhi mantiere e chenrono kendo osemiyo ohala matindo gi stalls imuko e seche ma ute mongirore tiweyo. Bende gikwayo jatend migao mondo mi odonjre wachno mar neno ni muko otim marom ne ute manogere gi ngaura mago mantiere Nairobi. Na mimi naona bado inazuia mtu kupita.
Mbona watu wa makampuni hawaguswi? Mbona manyumba ya mawe hawaguswi? Hiyo ni swali tunauliza. Sisi ni mahasara. Tangu kuna manyumba zimekaa hapo milele na milele mpaka zimezeeka. Zijengangu ni za kufanya kazi gani? Kunasemekana kupima kwa mto katikati nitadhaa ni 15. Timoratewa kuna nyumba za wadosi zimebakishwa pale katikati ya mto. Alafu hizi nyumba za wale watu wasiojiweza zimeteremshwa. Jodak e gweng' ma Opukoti e kachung'od bura ma Narok South obago ng'anyo mamuol ka gikwedo chal marach mar apaya maduong' ma yo Okupoti kadhi Ololunga e higa achiel bang' chwalo kwayo mar los mar apayano. Kotelnegi kod jaduong' mar gweng'no William Olek Mkum, jodak eko kwayo piny owacho mondo manyie yore mamoko ma jopuonjre biro luwo e kinde ma koro igeno yawo sikul chieng' wuok tich ma juma manyien. Bende gikwayo josiasa ma alworano mondo tim tije manomiyo yiergi kar rito nyaka jopiny ng'any eka mondo mi gichiw duoko. Giwacho ni sani giruyo iko jogo mowito ngimagi kaluwore gi kethruok mar apayano ma bende tudogi kod chiwo thieth e kar dak malworano. Wananchi mnajua kama tungewekewa hata hiyo kama hawajatengenezea sisi angetusaidia. Hata hapa Olpokoti kuna hata watu wameitwa machina kwa hii barabara. Kunasemekana kuna bahali wananchi mnajua? Kwa wapi? Si kwa Mahindi. Kwa Mahindi. Bahali lingine ni kwa nani? Kwa Chapkanga, wengine kwa Ngumu. Hakuna gari inapita hapa. Magari zingine zote zimekuwa diverted ipite pale Ormekenyu. Ingine inapita huko Mulot. Na nataka kuambia hivi serikali kuu na serikali ya county, tafadhali mtujali. Maana hii barabara wakati ya campaign wengine walisema ni barabara ambayo shetani hapiti. Lakini kumbe sisi ndio shetani. Hatutaki hata lami, hatutaisie atusibie hizi mashimo ili tutoke. Juu sasa wamama tunatesengaga. Tukifika junction kama imanyesha unaanza kuomba nyumba. Ukiomba nyumba, mzaa sikubali kesho aseme uliomba nyumba kweli juu ya mvua. Utaitwa nini? Ulienda maneno yako. Tulipiga kura 100%. Kwanza hii kasenda hapa. Tunaomba viongozi tafadhali, mtuangalie. Msituache viwete. Kwanza wamama wameteseka kabisa. Juu utakuta mama anaweka mtoto mgongo hapa, anapeleka hospitali Lulunga. Hata wale wajawazito juzi tulipeleka mama mwingine, hakufika, alijaribu kujifungua, mtoto akaaga. Chenro duto mag piny owacho ma kaunti ma Kwale manochaki e kinde mokalo igeno tieki kapok tend Kenya Kwanza otieko higni 5 e apisi. Kanolose chenro mar choko omenda ne riwruok mong'ere kaka Tuchape Kazi e gwenge ma Lunga Lunga, jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa olero ni chenro no oseyware nikech nok mar omenda e piny owacho. Ichung'wa kata kamano osingo ni gedo mar apayano ma Kwale kadhi Kinango kod Olalo Mafunzi ibiro kasi kendo chenro ma kamano biro mwonyo omenda maromo siling gana kata milion 153. Gavana ma Kwale Fatma Achani owacho ni bero apeini makono kod jiwo chenro mamoko biro dhi nyime kaka nochan. Mtu yule wa chini, kwa sababu kile kiwango cha chini kabisa mtu anaweza ekeza it is only 50 bob, shilingi 50. Hiyo ya Mwachande Bridge, sababu huyu mheshimiwa alimwambia hiyo barabara mheshimiwa rais ilikatwa na El Nino ile ya zamani, na mpaka wa leo bado haijatengenezwa, na rais akamwahidi kwa supplementary budget atamwekea pesa, na already amemwekea kwa supplementary budget ambayo ililetwa bunge wiki iliyopita last week, na imewekwa shilingi milioni 103 ya hiyo bridge ya Mwachande. Pia in the next financial year iko na milioni 50 ili ikianzishwa kazi iendelee bila kusimama na ikamilike ili muweze kutumia hiyo barabara. Tunaomba barabara ile ya kutoka Kinango mpaka Kwale angalau tuwekewe pesa yule mkandarasi amalize ile kazi. Ile ndio itakuwa imefungua uchumi wetu. Barabara nyingine ambayo sisi tuna imani na Daktari William Samoei Ruto ni hiyo daraja ambayo tumezungumzia ya Mwachande. Mimi nina imani salamu hizo utaenda nazo, na najua wewe ni mtu wa kusema ukweli na ni mtu wa kuchapa kazi.
E weche mag tuke ni jatugo mar Real Madrid Joselu nowuok e kom kaka jatugo mar akiba kendo logonde 2 manoko